سلام دوستو، میری طرف سے، عباس کی طرف سے، بھائی طرف کی طرف سے عید مبارک. سلام خدمت همه دوستان، امیدوارم که جور و صحتمند باشید. از طرف آقای حیدری و آقای خاکی و آقای عباس عید سعید قربان را. السلام علیکم متروں، جناب نعمت علی خاکی و ان کے پریہ متر گنوں کو عید کے افسر پر ہاردک شکریہ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa musulmai, ni Mubarak ina yi muku barka da sallah. Muhammad Abbas ma yana muku barka da sallah. Muhammad Kaki shi ma yana muku barka da sallah. Idi Mubarak. Hi everyone, this is me and Nimat Khaki wishing all our friends a very happy Eid. Salam lovely brothers and sisters. Myself Ismail and my best friend here from Pakistan, Mr. Haider Abbas, and my best friend here, Mr. Khaki. We wish the whole world Eid Mubarak. Eid Mubarak. سلام دوستو، مجھے طرف کا محمد عباس کی طرف کا نعمت بھا کی طرف کا تمام سبنی کے عید الاضحیٰ جون لکھ لکھ بات. Bonsoir les amis, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Je tiens à vous remercier énormément, moi avec mon ami Haki et mon ami Abbas. On vous sollicite une agréable soirée et Eid. السلام علیکم ککنا کھونو نانا نعمت علی خاکی بھائی طرفنا تنگاملا اشین عید مبارک. عليكم ورحمة الله. كنت مع الزملاء أخو الخاكي وأخو العباس. أتمنى عليكم عيد المبارك. عید مبارک. اولا بندے حقیر طرف تم دوم جاد دوست جناب اسماعیل طرف تم سوم می بوٹھی اسیروم دل عزیز جناب نعمت علی خان کی طرف تم عید مبارک و سلام پیش. اپنی دوستان کے ساتھ موجی طرف یہ عباس یہ طرف نعمت حاکی کے طرف تمام دوستان کے عید مبارک. میرے دوستو، میری طرفوں علی مقداد دی طرفوں عباس بھائی دی طرفوں پرویز بھا دی طرفوں عید مبارک. عید مبارک.